Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kaudhi County ma Kilifi chenro mar golo liete manowike bunge ma Shakahola pod dhi nyime kod chiema kawuono. Ringre aboro nogole liete go kakoro kwan jogo moseyudi kowito ngimagi bunge go chopo 235. Kaka Lydia Okeo lero, chenro no koro idhi chungi nyaka tiek timo nonro ne ringre moseyudi e bunge dogo mar ng'eyo gino manokelo tho margi. En menyo ma osebedo kadhi mbele kaunti ma Kilifi kuom ndalo bura. Ka kwan jogo ma oseyudi kawito ngimagi koro chopo 235 bang' ringre moko 8 noyudi kawuono liete ma Shakahola. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili imeweza kufukua mili 8 siku ya leo. Emenyo makawuono ji 4 resi kapod ngima e bunge go ma Shakahola. Kang'ata achiel to yudi kangimane ni kamarach. Kwan jogo makoro seresi bunge go kangima nyake sechegi koro chopo 89. Ile timu yetu ambayo huenda kwa kichaka kila siku kutafuta wenzetu imeweza kupata manusura 4, watu ambao ni wazima, 3 wa kike na 1 wa kiume. Kwa hao manusura, 1 wa kike alikuwa kwa hali ambayo sio mzuri, lakini wale wengine 3 walikuwa kwa hali mzuri. Mati Mureka Uganda topodhi mbele gi go report mar joge gi maolal kaka uono jariyo mamoko go report gi ni olal kawedegi kong'eyo kama gintiere. Kwan jogo maolal koro chopo 613. Wale watu ambao wanaendelea kuja na kusema kwamba wanatafuta ndugu zao wameweza kufika, meza yetu imeweza kupokea kufikia sasa watu 613. Kwamba bado eneo hili linaendelea kuwa eneo ambalo ni la usalama na bado hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kuingia pale ndani isipokuwa wale ambao wameruhusiwa ama maofisa. Chenro mar manyo ringre liete go ma Shakahola koro chungi mondo chiw thuolo mar timo nonro ne ringre moseyudi. Nonro mibiro chaki tich adek juma manyien. Kuanzia kesho ile timu ya Florence kama ya kufanya ufukuaji wa mwili itaweza kusimama kidogo ili waweze kujiandaa kwa mambo ya postmortem ambayo itaanza wiki ijayo, Jumatano tarehe 24. Lydia Okeo, Ramogi TV. Wadhi County Mobe